Alright, rukiriro ngirurwega tugucemania aja Keremero TV twethirwe tukithujaga gutagera na gutaga mantu reza karikire ngatheti cietu ndina ngatheti The Daily Nation na nguruki ngatheti The Standard ira tugatharaga tukumurikaga na kumenya mantu uria jakari kiri ngatheti The Daily Nation baruga exposed Kenya's arms in Sudan war kwina rugono rudigite na kurekerwa rwege kuonania uria nthiguru ya Kenya edritwe igitethire kimoge gikundi kiri ndo irayonekana gweta na mbere ntereche Sudan irugono tukarona karatasi ne gatwiri na karatasi ne gatutatu rugono ro chonkoni kana iretawa investigation story iria irikite kuthithwa ni ngatheti ya The Daily Nation na baruga ni 6-month investigation andiki bakatheti hizi bombe to guchunkuna rugono ruru ngoka gita kameri itantatu na ndibejete na tukiraba kugani uma bokona ni andeguru ya Kenya nithiritwe igisambaza weapon kana mathaga jandwa atabundoki bomu na into bingi na gutethera gikundi kimwe kiri na are ndeguru ya Sudan irugono tukarona karatasi ne gatwiri na karatasi ne gatutatu kiri rugono rungi ibaruga Ojwang family tans tulangat rugono ru twarone karatasi ne gatutantatu arago kwerekana nande mushi jomo totigi Albert Ojwang nande hibonekene kumenire bunene urani munini wa Inspector General Boris Eliud Langat bakimuromba ombe kwedra agechiaberia kiregetekium irugono tugarona na njira enda azama karatasi ne gatutantatu karatasi ne kamo kwanza baruga Ruto turns to same old tactics against opposition ikaratasi ne kamo kwanza tukaza tukiona nako rugono ro mbitigire twambirie na ngono chieto kiri ngatheti ya The Daily Nation ngatheti ya The Daily Nation igatwirozo karatasi ne katwiri na karatasi ne gatutatu baruga exposed Kenya's arms in Sudan war ngako thomara rugono ruru aja nkuona mbitse ya Rais William Ruto barenda mutongero wa kiama kiji keneta rapid kana gikundi kinji keneta Rapid Support Forces RSF mutongero wa kiama giki keneta General Mohamed Hamadan Dagalo aria barari na muchemani na State House kirugono ru karatasi negatwire Rais William Ruto kagita na kama akiaria tariki 31 mwezi Mei na ugera kule na General Baire na nareriti mantu zegindwa ireyonekana gweta nambari na area ntereche Sudan Ruto haritetesa kagita na kare agweta ni rais wa ndegoro ya Slovenia jigeneta Natasa Pikmusar area ombre gutariria mathina jara ndegoro irechithirukirite Kenya tigokurukira na ora ndegoro ya Kenya iguchitaniria gutigera kuri na thiri kiri ndegoro izi kagite na kau ikwari na ndoa etete na mbere kana kwiro ndoa ya mbere tena Khartoum ndegoro Sudan 2023 na ara Kenya ari imwe ya ndegoro ire atonyerere kugeria kureta thiri kana kuthithia gintu gitwa mediation ari rais wetu taweru William Ruto anenkero gitikia mukaririgite wa ire goto Intergovernmental Authority on Development euni IGAD Kureka hande rais nombera kuchemania na muntu ojikana General Abdel Fattah al-Burhan ozo noe wari rais wa appointed wenara Sudan nyumene January 2024 rais karina chemanire na Mohamed Hamdan Dagalo ozo ojikene monomonota Hemedti ono mutongere wa kiama kana kikundi kia Rapid Support Forces kana RSF na ndiko kurekana nyuma ya rais kusemani na mutongero wa RSF kiri muchamene jira jwari siri jondene rais na umere na uganande ali na wete kikundi kia RSF gikomba kodra kikere tathiri ndene imdigurweji nyuma ya jonde kathiti karatasi ne gatwiri ikauga ati kwena video irekero kire mutandao wa X video ya kero Mei tariki 23 na video hizi iliona ni kikundi kia Sudanese Armed Forces baraba jikaleta SAF batonyete imwe ya kambi ya bidhaa ba RSF ungekurikana ndene Sudan gikundi kia RSF na gikundi kia ASF ibe bitoraga kurwa nikenda gikundi kiomba kwethera gikojo kio tongeria na nde video yetu kuringana na gazeti hizi beruga gikundi kia Sudanese Armed Forces SAF ibo mbere gutonya na kambi imwe ya RSF
na bethira kireti cia green, wooden crates and green boxes. Aranande askari baba Sudan gukwerekana wategera boxes rito Kenya iri andikike box yu baruga wategera box ira chethiro na Sudan ira chanenka ndige kundike RSF box yu tiandikirie to Kenya gindu kirane gatheti je mbere kwethira kithio chonkoni bo meri tantatum bakiuga gana no kwethire kuri na ngwataniro gategata thirikari Kenya ikigeria gutethera gikundi kia RSF na mathaga jandwa kana into byo gutumira ndwene kirio bunduki mbomu na into bingeta bibi irugo no karona karatasi negatwere na gatatu rwagio chonkoni bona kathiti Daily Nation bakuga bathiti ko meri tantatu gutigira ne bakugeria kumenya omobungwa gategati imbio iriyo gategati kandigurwe Kenya iretongero tena Rais William Ruto na gikundi kia RSF kira ne gikundi kimwe kira gikurwana SAF na Sudan na ndiko thirikari rwethire igiko support RSF na ibanenkira mathaga jaunda kuthomera irugo no karona na njerenda jama karatasi ne gatwire na karatasi ne kauga tutatu karatasi ne gatona imanto jege kithomo karatasi ne gatona imanto jege kithomo baruga system glitches slow pace of grade 9 pathway selection beruga ikwethire tokore na mathina ikwethire tokore na kurega kwerewa ire bagweta technical hitch kire poto ya Ministry of Education agita na karari to grade 9 bakwethira bagithura cukuru ira bageta grade 10 mwaka twetete kintu kire bagweta system failure ire bakugania njerete kiumera ntuko inkai nyuma ya mubango juju kurugurwa ijo tigeta chukuru nyinge na mono chukuru ire chena ara risabu kana rural areas chedro chirina network enzoku network eze na ndene tumetabaka na go access poto ire ito online poto gutetheria na baba kwethura bakithura chukuru rabageta kuthura karia tiana kuthura egintukira bakethura bakithoma batonya grade 10 enkathete The Nation iriuga ati ibathite chonkoni na bona chukuru ira nyinge itiombete kwethura ikithia selection ya subject hizi kiumia giki chukuru ya nyinge itiramba kwethura ikene aritoba grade 9 kire chukuru ya nyinge batumbete kwethura bakithia selection chukuru rabageta no ntoba mathina jauja network gokerekanaga mono chukuru re tire bari tabu ka reserve itiombete kwethura ritoba ki ona kanyaga kam akiaria urane mwandiki munene wa kithomo ijikena ta Basic Education Principal Secretary Professor Julius Bitok arari tiari ndena ntere tia wapi Uasin Gishu County yes nararombera tiari na nkroki akana tiari gutigera iba gutetheria ana bao kire chukuru ire bakuthura nikenda ana bakathura chukuru eche abatetheria kire karia chiao irugo no karona karatasi ne gatuna ara still gukurekana bado ana bonda batrarike guthura subject no ntukwina system glitches system glitches kana system failure ire gweta na mbere na kuonekana rugo no karona karatasi ne gatuna kirenga thete ya The Daily Nation karatasi ne gako gatutano rukirirwo na arua imanto jegi IEBC gikosi kira kia thuri ni Rais William Ruto ke IEBC na nkuru kikari gukurukwo ni bunge na ndero kono ruru karatasi ne gatutano baruga petitioners move to block IEBC a team of a court order mawakiri baria baronga meritanto bara baikirie gamba bakiregana na kuthurwo kwa makamishina ba IEBC ibarombere kwita ugebona gutetera mbere ya koti mawakiri baba batongeretwe ni senior counsel Paul Muite barugere bageta na mbere na kuthitanga Anthony General Dorcas Oduor speaker wa bunge nene Moses Wetangula nonto ubogweta giutate na wathobo koti ireto violating court order na gichunku bobo jeta gitana kara koti irongekete gintu gitawa gazettement kana swearing in ya abitha bara mugwanja ba IEBC barabare kire gukurukwo ne mbunge nyuma aboko thuro ni rais koti nirongekete appointment gazettement na Kenya konyutho muma monka igambalire erembo kwithirwa rikithira igambalire nkurikania rikirwe ni mutezike na ta Kelvin Roy Omondi amwe na muteteri okioto kyo mtu Boniface Mwangi baraba ikirie igambalire bakimenageria bakana bakimeneria Rais William Ruto
no ntobonjerera tumere kuthura makamishina baba banki ya maya ithurana na miankata yo IEBC ngakurikania mabitha babara bathurirwe kana makamishina baba ni areo mukaririgete wa IEBC ororekete kuthurwa ta Erastus Edung Ethekon makamishina nabone Hassan Nur Hassan, Mirikaren Sorbit, Anderitu Moses Alutalamu Kwana, Francis Odiambo Oduol na Faina Arfat Abdallah baba bonde baba rekere kuthura ken still batera mbakothaba kunyithomu mano ntoboye gambarera ritite nambere na baruga gambarere na ndere geta nambere na kuthikira kaini tariki 23 mwezi ojojo joa June kumenya manto nkoroki karatasi na gato 5 ndene ya gazeti ya The Daily Nation karatasi na gato 3 imbicha ya Mutotiki Albert Ojwang ithe itikene Tameshak Ojwang augete au iguru atiri I came with a title deed but I live with a death certificate. Ithe Ojwang augete ejere na title deed amekamatete nikende mutethire kujukia mwana wawe lakini nande achokete na certificate ya gikuo kana death certificate. Ibandike trogonoruka ile karatasi na gato 3 baruka kagite na Tameshak Ojwang au mirenja yawe na areka call the village of Mabi County na kamatete title deed ireije kamutetheria kujukia mwana wawe na are anyuma ya mwana wawe uzikene ta Albert Ojwang kujuko ni polisi lakini nande utogwa kalire kurika nande ga kuibangania kuchoka kairi na achokete nande ari na death certificate nyuma ya mwana wawe kwethirwa agikwira njarene cia mabitha ba polisi yakona kiuria ithe wa Ojwang Albert Ojwang oretiaza aoretie imbi mwana wawe andikire kiri mitandao ile yatumire omba kwithirwa akiuragwa kyo kiuria oretiaza what did Albert post that was worth dying for ikiuria kugamando atiromba kwithirwa akiona machokio za imbi uyongwa mwana wawe atumire kana andikire kiri mitandao yatuma ata uturo bwawe yento kenge bakoria ni atiba koria niki monini wa Inspector General wa polisi Eliud Langat munkera na ndare obisine kike kiore kenge bakoria kire karatasi ne kaka gato 3 irogonoroke abasana irogonoronke na gweta nambere na kuthithiro chonkoni indo angi mwanya irio aipoa irio ndo anyingi gutigira ekioto kya Albert nige kuoneka karatasi na kama uwanja baruga president turns to same old tactics against opposition rais nande na chokerete njira oira iria kugeria gukiria ruterero na thirikari kurire kana rugonoruru iro karatasi na kama uwanja baruga Sport Kenya kana itagaria ria gikundi ge Sport Kenya kurega kunenkera oro ari munini wa rais Rigathi Gachagua kieni ge kuthithiria mucemano ejo wecho kuruguria kiama kia DCP ikuona ni ate bado thirikari ni ambiritie kutumira njira ta hizi kurwana ruterero na thirikari kuririkana Gachagua kagite na kara ruguria kiama kia DCP na rombete kana nenda kujukia kieni gia Kasarani Sports Center ginto girana ndi jume nombere kwithirwa age atwa baruga Kenya Sports Kenya ni ari gwitikiria kunengera Gachagua kieni giki gia Kasarani na kuririkana ne mutumirite kinya invoice ya 3.7 million iria kareane kenda anengero kieni gia Kasarani nyumene na tumero baruga ngenero igutumbika na iu yeto cancellation letter aria Sport Kenya yerere Gachagua yamwera kieni kiu gitumba kuthira gikioneka ntuku eu no ntono kiembukitwe ni kundi bya michetho kana timu cha michetho iria komba kwithirwa igichetha ngatheti ni tarerite ne uga eu ta script ya kire onekene no ntokinya ukabere thirikari che ukabere chitumira njira ta izi kugeria kuinyeria ruterero na thirikari bakiuga mutongero kiama kia ODM Raila Odinga kinyawe na achithirite Antonio au aragwa kurekana kagita na gatongeria bora ari rais Uhuru Kenyatta Raila nambaga kwatwa bieni bya kuthithia micemeni ya bibingi sana atawa bieni aragwa kurekana kwe kagita kamwe kiama kia Jubilee kiambukire bieni bionde kiambuku bieni bionde nikenda gutigera Raila Odinga atena kiani gya kuthithia mucemanio nkuruki kuririkana kagita kamwe kinya kiani kia Jacaranda Grounds igi atodoro siwenji nikenda Raila nya atathithire mucemanio kukuririkana na ndita akakuchokerete njira eu ya thirikari gutigira ni kuinyeria ruterero na thirikari
kire manto tazauja kumia tabieni beko zithire michemanio kumia tanto akuthire michemanio na manto jangi o tazau iro kono karona karatasi ne kama kwanza na njira entariru omwe wa ora wandiki ne gikundi gitega kethirikari kizikene ta United Nation na rathe kero ni koti miaka 30 iro kono karona karatasi ne ge committee yango thomereru beruka kwe mtu ozo aremo omwandiko kamera wa United Nation na rabungero ni koti miaka 30 nonto bakuraga mwekuru wawe na rotiri ne mwentereche na kuru Nicholas Cheruiyot Kosgei orena oram redekana na rabungero nonto bakuraga mwekuru ojigene taroda Mombi Mutua otuko bwanjura entareki nyanya 2017 na muragire berinde ni autiri ijigene ta Jacaranda Lake Elementaita Lodge Gilgil na Kuru County arago kurekana ka moitere nyomba kana bathroom nande Justice Richard Muongo kirikoti nene ya Naivasha na arugire na rombere kugite gambarire na amuingira miaka 30 years right Totagere county mutori ya Isiolo mantoraja karinda ne county mutori ya Isiolo kinyana ukuririkana siasa chionekane gutana bare na kugwata mwanki mono siasa chio tongeria kirigete kya ungabana karatasi ninge 17 ino kona rugonu baruga MCS go into a heading after tabling governors impeachment motion MCA ba Isiolo na ndeba retere guichitha na bobo nyuma bokurekia guikia muswanda joko beria ngabana wa Isiolo gitene orera members MCA ba Isiolo iba kugana nde mutolera jo hajuru gwatine na bobo ni nyuma ya guikia muswanda joko beria governor Abdi Guyo gitene baraju kire ndene mbunge MCA na ndeba Isiolo barerekana kagita na gaka ibore tethimu kana ibore tethimu kumantu kwa Jumanne na beta antwara kukwitwa a secret location nyuma abagwikia guikia muswanda zuzu kire mbunge na ndi kurerekana gukethera kwina gintu kitwa public forum public participation ire kazizo kire wandi chiombe eche Isiolo kumantu kwa Jumatano eze nyumene debate ya kwarira muswanda zuzu kwa beria governor Guyo gitene kathithe kantuko ya Njuma ntuko ya Njuma niyo bakarandi kurunda ne bunge MCS abaririe boga kethira governor ageta kana governor wa Isiolo ateta na ndega bamwe ba MCS baba MCA ba Isiolo ne 18 lakini 16 ibaba gwitekaniri na kweberia governor gitene baire bakira wa ibarachokera rotero rwa governor na ndega MCS baruga kidogo kweotaririte aza akauga for example MCA wa Borat ijikana Nicholas Lorot na kuga kwengare era muthingatite atakumemenya kuma ntereche na kurumo kama Chakos na banganga na bamepa MCS papa ponda na ndibaruga nyuma yabo kugeria ugike muswana zuzu bonde mutore jojo rogwatine thai aba kwimenyera mbere abeta kujwariria ntuko ya Njuma mutagari one ko kari kaditi ne The Daily Nation ngadra ngechogagera na kaditi ni ya The Standard Hello nyanyokwa wararatia Kurara bwega mbebe kwetikeno kulikana rwale etwe na ndeti Nata ora mbebe tu accident down network kairi ko tumera network eriko no isa mtantu Mwankare network ni Vilcom anga gusanura Mwankare mwana
Vilcom. Ukathangika kairi Vilcom nibakinyete mero gukoretera interneti enthongi na yampwe uri ubichine muchi kana biacharene yaku kumenya manto nkoroki aranire natwi gukurukira 0111 028 800 email ni customercare@vilcom.co.ke. Vilcom Networks Limited, reliable, affordable, responsive. The Standard nayo nyuma ya kuthuja na gutegera The Daily Nation tutegera The Standard nayo iriuga ataru kiriro na arua mbicha ya mbere kana rugono rura rumurikitwe kire mbicha ya mbere na arua tugaga ni rugono rura rukwendia nkatheti mia rura rutha rwandikirwa mbere iruru thagero rukende ya nkatheti ntukwe naro rugono rura rwandikirwa nkatheti bandikite ubuga shameless top cops baruga chonkoni boiteta nambere bakumenya natage kuke Albert Ojwang ke umere nyuma yago kwerekana akwirite njana ne chaborisi arana ni gukoneka ni kuthirite kuri na maurongo ja gwititho nambere ni borisi gagita na kare Kenya boneka ne gwita nambere na kuromba DIG Elwin Langat achebere gitine aja kwena mbicha ya ntobana muntu ambere Douglas Kanja ujo ni Inspector General wa polisi mbicha ijirene Elwin Langat ujo ni munini wa Inspector General wa polisi. Mbicha itatu ni Mohamed Amin o ni mutongeri wa DCI na mbicha yenya ni Mushiri Nyaga ojo ni mwalia kiriro ngiro thirikari kana police service spokesperson. Twerekere munka karatasi ne gatatu tutagere manto ja budget 2025 budget 2025 baruga nande achonkoni ni bonenie kurega kunganirwa no ndo wa finance bill ya 2025 bakiuga ikethro ina impact yendo kukere biashara na cash flow ndene economy kuringana karatasi gatutatu ndene gazeti ya The Standard kini manto jaraba murekete ni amwe na zero rated to tax exempt increase in excise duty on imported packaged materials from outside East Africa community na remove kwa gichunchike 15 kya corporate tax. Ona ndiko direkana bama bacho nkoni na athuji ba budget eba kuka kidogo batekwa na banganeri na ruga budget yetu no ithiro kiretaga mauthuku ijo maingi no ntwa mawega. Ministry ya Mainya kana Ministry of Energy niugete ati igaka gintu gigwita multi-billion dollar nuclear power plant nara county ya Siaya. Ministrism yugete ganga gintu bagwita multi-billion dollar nuclear power plant ije nego supply stima ira bakugana ndi thirikari yugete ga ndene ya county ya Siaya kuringana na waziri kire ministries ya energy ije keneta Opio Wandanyi haugete thirikari netete nambere na kwaranira na stakeholders kuma county ya Siaya areo ngabana wa county ije James Orengo Senator Oburu Oginga na jumbe na MCS nikanda bamanyora murandi zozo kwamba kuthura chogea kwa na untereu Siaya bakiugana ndi thirikari na ambirite mibango ezi nikenda gutigira kusambazwa kwa stima kana njira cyo kusambaza stima za ndigorone niche gwitito na mbere uria gukubatara irugo no karone karatasi ne katutatu kirenga theti ya The Standard karatasi gatuna na gatutano baruga Gen Z revolt 1 year later. Karatasi ne gatuna na gatutano bandikite ubuga Gen Z revolt 1 year later. Ngakuthomera karatasi ne gatuna baruga a year after youth revolt, churches caught politicians with deep pockets. Ngakuthomera ru karatasi ne gatuna June 2024 ikaomba kuthirwa ikirikanwa na bobo nyuma Gen Z gushumiria na kumeneria kanisa bonene no ndo kanisa gwetekeria siasa arana nde Gen Z kure kana bachumagiria na bera
atongere makanisa gutiga gwetikiria kwewa mbeca ni siasa. Na ndiko ririkana iginyanyume aja ujonthe ejensi kumeneria rambire chigwitito ndene kanisa na intobingeta bibi imoche kanisa still ichiambiritie kaire manto chacha za kujukia atongeria ubeta rambi na manto chacha bakiugaga ntuko inya kenyuma gikundi kya jensi gotonya ndene mbunge batonyere mbunge June 25 ikwari na rambe nene June 29 nara kanisa ya Lavington ira yombere kwethurwa igitazanirwa arambe ize ya bangi ni nkatha ya rais ijige ndalecho Ruto na yatajanirwa nyuma ya jenzi kwambiria kuregana nayo na ndene arago kwerekana kagita na gaka jenzi no beteta mbere na guita makarika kana na guita maendekithija okeri thirikari na nikenda thirikari yomba koja thingatira irugo no karona karatasi ne gatuna na karatasi ne gatutano karatasi ne gatutano au ndigoro Ruto na aretie augete I will not hand over power to opposition who lack a plan. Rais wa ndigoro Kenya William Ruto na arugera atene nkanira power kiriro tere ruraga na thirikari akiuga batena plan ya ndigoro na kira bari na kiake nigo promote geto ito tribalism ni rais araugere rais akiari are constituency kage chigo muga kerugari na ara county ya Kakamega aite na kara arete tendeni ya kanisa ya kurara church service na ara KVI ya primary na ara onekana arina biere bibingi kiriro teraruraga na thirikari kana opposition akiuga batena agenda enjaga ya Kenya aruga batena plan naba kwenda gutezanira kanya agwana ndia atomba kwa hand over power kire antu tababa Ruto nonekanete bunene kumeneria mutongero kiama kia DCP naro ari munini wego kagita kamuri gathi gashagwa ameneria mutongero wa EPA Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa mutongero wa DAP-K Kenya na Kenya ameneria friend Matiangi akiuga atongere baba bombe batena inya ya kuleta mogaruruku ndene ya ndiguru ya Kenya irigo no karona karatasi ne kauga tutano kiringathiti ezi ya The Standard karatasi ne gatutantatu na kamugwanja irugono rwegia kila Cobbs awe guru kwandiki kila Cobbs na gwekirwa mbicha ya mututugi Albert Ojwang Bogete hospital CCTV footage exposes gaps in police story on Ojwang's death. Na ndero gono roro kurekaniro choketia another angle kana twist. Baruga a fresh twist. Kirige kuo ke Albert Ojwang ni umiretana yakira pressure ankuruki kirero angiro bodichi. Kwena CCTV eretero ndene chibitari ya Mbagathi Referral Hospital na are Ojwang agwerekanino ikitu kurigitwa kana gutiritwa. CCTV ede nereketera kurekerwa. Baruga au kabera polisi ni bogete Ojwang kairinganirie mutwe na ruthingo ari ndene nchera Central Police Station na ogi hospitali ya Mbagathi nikenda atiritwa ende CCTV footage ne kuonania gento mwanya nero neni kwari na effort ya kugeria kuitha uma footage ya CCTV erone polisi bajukeria kwenu swetha nikenda baita Ojwang kirengarira bamukametete ne bamureta chibitari CCTV videos iriamberie tha mugwanja na ndeka 35 June tariki 8 ironania kuringana na bakuganja baruga ironania polisi bejetana ngari batonya ndene sibitari ya Mbagathi Hospital abitha bathatu ba polisi bumakengari ezi lakini kinyako thari bakamatete mtukurekana na umieta that is Ojwang baonekana batena ruiro kireka gita kandeka 24 Ojwang arengare ni au ategushugulikirwa niyo katheti kuga abitha baba thatum gukurekana ibare anxious ne ibare ya awome sibitari bakiringa gathimo nyume ni bajukire stretcher ile sibitari na yawi thaiwi ari tha mugwanja na ndeka 46 cho tuko katugecharuki irikwe ire bajukire stretcher na bajo kenda eke inge 10 kujukia Ojwang bamuikekere emergency room 1:59 am the mugwanja ndeka 59 CCTV camera ni kona ninandea bidhaa baraka ire bata there tune security basibitali bagechukuma Ojwang ndene emergency room dhainyanya chia tuko Ojwang na hospitali ne ugere muntu na kuite
At 2, Juang's case was reported at the hospital's accident emergency room where the medics confirmed him dead. Right, iduko no karona azam kuririkana ndi CCTV nirikite na kumira etibitari we mbagathi ikona ni ore mwiri jojo kana ore Ojwang bodisi mwambira kwethira bakethithie bakimwike cibitari ni iruko no karona na njira inda azama karatasi na gatutantatu karatasi na kamugwanza baruga gikuke Ojwang ikike komba kwethira gikithima inya ya IPOA kiri integrity kethira IPOA ni reza garo kinekero kanyaga guchunguza kesi cia kuonia polisi idikaneta Independent Policing Oversight Authority nandere kana metho jonde jare kire IPOA kuona kethira ikathithia igambarire na njira njega test ikigerio IPOA nenkeri kuona uraba komba kwethirwa bakethithia kuririkana IPOA monkera nande nitigirite antu bathatu ibekeri mpene uma wao ni OCS wa Central Police Station Samson Talam, Police Constable Jane Mukwana na Kelvin Motesia ojo technician wa CCTV nyane keri mpene kulingana na IPOA. Wau okethro ukiona garukono ru karatasi ne kauka mugwanza ono go kari rotere ro ngatheti ne The Standard ntekwenda guchokera ngono imwe ira turikite na gutagera wachumagarukira gwaku chigodera ngatheti ra endete butageri iria iri na rugono rore ugwo kwenda kuruthoma ukwenda kurona na njira inda jama ukwenda kurukenera na nkuruki kwenda kurwera wa nkuruki muthia jwa Meru TV mangathetine ngokare na ngatheti ya The Standard ngokare na ngatheti ya The Daily Nation to kuithoja chionde na to gwitagera na njira enkue twethera tugitaga rotere rungi tutonye ndene rwari rurukire ruru na mugeni wetu antuku ndene mubango jotoringeme